Uganda yatangaje ko idateze kurwanya M23. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kulaige yatangaje ko igihugu cye kidateze kwifatanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya umutwe yitwaje intwaro wa M23. Mu kiganiro yatanze kuri Mamurwa Gasabo TV, Brigadier General Kulaige yabajijwe niba nta kibazo Uganda itewe no kuba M23 igenzura ibice byegereye umupaka wayo, asubiza ko nta kibazo gihari kuko uyu mutwe udahungabanya umutekano w'iwabo. Mu rurimi rw'ikinyarwanda gitomoye, uyu musirikare yasobanuye ko ikibazo M23 iteye ari uko nyuma yaho ifashe ibice birimo Bunagana ibikorwa by'ubucuruzi byambukiranya imipaka ya Uganda na RDC byahagaze. Yagize ati ikibazo M23 iteye ni kimwe gusa, kuba imari y'abanya-Uganda yakwinjira muri Kongo ni ikibazo cyonyine, kuko bari atari leta nta bwumvikane buriho mu bijyanye n'ubukungu. Ubucuruzi bwarahagaze ariko umutekano ntabwo bawubujije abanya-Uganda. Ntabwo bambuka umupaka ngo bahungabanye abantu babe cyangwa se babica. Kuva mu Gushyingo 2021 ingabo za Uganda zifatanya n'iza RDC mu bikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa IDF mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, byahawe izina rya Operation Shujaa. Brigadier General Kulaige yasobanuye ko mu gihe M23 idahungabanya umutekano wa Uganda, igihugu cyabo kidashobora kuyigabaho ibitero. Yakomeje agira ati muri icyo gihe ntabwo twatera izo nyeshyamba zitagize icyo zidutwaye. M23 ni abakongomani bafite ibyabo bapfa na leta ya Kongo. Hari ibibazo M23 basabaga ko bikemurwa. Mu gihe leta yagize ibyo yasabwe, yagombaga kubishyira mu bikorwa, gukurikiza ibyo basezeranye muri 2009. Amasezerano Brigadier General Kulaige avuga ni ayo abahoze ari abarwanyi b'umutwe wa SNDP bagiranye na leta ya RDC tariki ya 23 Werurwe muri 2009. Ayo masezerano yari agamije kurindira umutekano abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Nyuma yaho leta itayubahirije bongeye kwegura intwaro bashinga umutwe wa M23. Brigadier General Kulaige yasobanuye ko ubwo aya masezerano yashyirwaga, Uganda yari umuhuza wa SNDP na leta ya RDC, kandi ko ikomeza kuba umuhuza ugamije gukemura mu mahoro ibibazo biri hagati ya leta na M23. Yakomeje agira ati icyatumye bongera kwegura intwaro kigomba gusuzumwa. Ntabwo twashoboraga gufata uruhande kandi twari abahuza. Niba umuntu akwizeye ntabwo waca inyuma ngo ufatanye n'uruhande bahanganye kandi wariyemeje kubumvikanisha. Ubwo bongera bakarwana, ugomba gusigarana ya nshingano wihaye yo kubumvikanisha uko byagenda kose. Uyu musirikare yatangaje ko Uganda iri ku ruhande rw'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC rw'uko ikibazo cya M23 na leta ya RDC kigomba gukemuka binyuze mu biganiro bya politiki. Ese uyu mujenerali uvuga rikijyana mu gisirikare cya Uganda ni muntu ki? Ndaje mu kanya. Felix Kulaige ni umuvugizi w'igisirikare cya Uganda UPDF. Uyu yabaye umuvugizi w'igisirikare cya Uganda asimbuye Brigadier General Flavia Byekwaso wari woherejwe gufata andi masomo ya gisirikare akakaye muri National Defense College of Uganda. Kulaige yavukiye mu cyaro cya Gayaza muri Masaka District. Umuryango we waje kuhava wimukira muri Buko Masimbi District. Mu bavandimwe be bavukana niwe muhererezi. Ntibyamugendekeye neza kuko nyina yaje gupfa akimara kubyara uyu mugabo. Nyuma hafashwe icyemezo cyo kumujyana mu kigo kirera imfubyi, ari naho yakuriye muri district ya Kisoro. Amashuri abanza yayigiye muri Nkoni Boys Primary School, Oevo ayigira muri Korokoro High School, ndetse ni naho yasoreje amashuri ye yisumbuye. Nyuma gato yerekeje muri Makerere University cyangwa se muri Kaminuza Nkuru ya Uganda, ndetse ahakura impamyabumenyi mu bijyanye n'ubugeni mu 1989. Ndetse ntiyanyuzwe kuko yahise ajya mu ishami rya Economic Policy and Planning muri Makerere n'ubundi. Igisirikare cya Uganda yakinjiye mu 1989 akimara gusoza amasomo ye.
yabonye amahirwe amwerekeza mu myitozo ya gisirikare mu majyepfo ya Uganda mu mutwe wa Long Resistance Army aho yari platoon commander w'iyo batayo. 2013 yabaye umuvugizi w'igisirikare cya Uganda. 2016 aba umwe mu bagize akanama gashinzwe iby'umutekano muri UPDF. Yabaye kandi umwe mu basirikare barindaga umukuru w'igihugu Nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni. Muri 2019 yazamuwe mu ntera ava ku ipeti rya koloneli agirwa brigadier. Mu izamurwa ry'imyitozo yari ihuriwemo n'abagabo n'abagore barenga 2,000. Muri Gashyantare 2022 Kurayige yemejwe bidasubirwaho nk'umuvugizi w'igisirikare cya Uganda bigizwemo uruhare na Nyakubahwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Kurayige yashakanye na Justine Bongonza bakaba bafitanye abana 3 b'abakobwa n'abana 2 b'abahungu.